Buram mi pi baro ki papet ya kani video ngakwa ban pen I kendiat syapang kani ka jingja ka belaja kani ka janmiat syapang kani ka real mixed fruit ya ka bangala thiet dang menta saus ngi bat ngala ID ki khun ki jonga bat yala dir ngala di te haba ngapet mentan syapang syua bangan di pelut ya kani ka real fruit mixed fruit ngala di ela dia bang nguthu bakala jan lut nga ang dakani ka senduk bat haba nga ang ya kani ka senduk ngayo sngo baka khia kapa te haba sngo baka ta ka senduk ka khia kalong kum banga kenru ka don ka ai syapo te nga sedang ban ot ya kani ka senduk haba nga sedang ban ot ya kani ka senduk te menta pet bahaya kani ka real mixed fruit ngampen I phi don yu syapo jongka ngakwa bantip ngam habang apet ngam ikop day bagi day kita kiso kim day kita kiso lani kita ki jingbam ki bangi day ban bam ngai kum baka day ke ai ke bala ban pen mensau pen ban habang idi ya kani bat hakabi kapor hakajuk kapor ngakwa pen I phi ya une banga ot na jrong na khli pet ke jingjabo jok ni syapo bat syajrong kalong kumtu ka khuat bangi mla ban ithu henre syapo pet hadu kat te ke jingyong jong ni usenduk syapo phila bani I bah hang tu te ngam syampoi perkhat bakan long bat kanja kumni namar bang kham piet syapo ya kani kesenduk henre hakapor banga di khadu bat ngasung thu bakadon ke ai syapo jong kani kesenduk tengah sedang ban ot ya kani kesenduk ondang la ot ngasyam pen ban dakini syapo phila bani I hang tu kalong gum ka kenja plastik ni ka kenja kaba isir khai bangin bam ya kani ka jingbam te ngakwa ban share kani ka video khnang ba phi barok khat kipat ba phinlong ki bahusiar haba phi thiet ya kani ka umso bat ban check bahaya ka diet ka ba phi thiet khublai phi barok